Beni üzgünürdüm kem kıldım. Benim kayısını cerimden yazdım. Ortaya atlattım. Seneleri. Restartlık bana yeniden diyeceksin. Onu ortaya düşürdü o. Capadan çalıp şu çımıra verseniz falan neyse çıkmayı. Başarılı. Nasıl çakıyı? Hey! Geldi vurun. Valla kupal göstermeyi. Ayağından kıyacağını geliştirmeysin. Bocakla torpaklar kanaklarımın biri bitti. Dövüşçüdür. Kara aydaşla bir adını söyleyin güzelmiş. Tuba. Gülün oda olmaya rastlaşıp özmetin çekikten adını söylüyor. Müşterileri buyurun. Tabaya gelmeye lamadılar. Ansın değil bu beni. Sen de sevdin. Sen özün çocuk. Özün kaçak suyu bozattın. Kaçak oldu yiyecek bir hubayı bunu oturasın. Özün kimsin ya? Nesin boşanın? Yok. Hey! Bu şu bana sıkılan bana sensin ya! Ben sana akşamın son çoğundan bulacaksın biliyor ya! Böyle! Konuşum benden kaldı. Bakalım kim kımır? Kim? Gelin be. Andan böyle kaşıyı, bu böyle de bu bakasıyla. Abi mümkün değil. Bu falan böyle. Yaman bir yaman. Senden biri ikimiz parmakla ne tükürsek son çoğundan alkan şortun bir var. Kim valla görür? Peşenesine incip tavayı kaldırdı bu. Yok bir kendim oğlundan küçüğüm olacak. Gel şu peşine gidelim. Seni kanında yıkadım. Terbiye. Çok silirdiğim aklımda var olmay. Çok şahalarda. Adam bu. Soğan dileğinde kabinetin ilgili olmay. Ruhsat soğan. Boşuna. İyi oldu. Hayatta. Ata. Sen de. Kızım doğrulça sana kantıp kitaptılar ya. Kızım dur be yavrum. Kızım kaç. Gel.
Orospu. Ya sayın balam. Şeref. Haldan mırtında birinci çıksa olmak. Bas sigara. Bas sigara. Bas sigara. Aydan ayın balam. Balam ay. Rayonduk Madaniyat Uyu'nun hizmetkeri Kurmanbayeva Jarkın. Muhammed Çaldınar oyununda Rıfat Kadırov atınдағы Rayonduk Madaniyat Uyu'nun hizmetkeri Arzыбаев Нурлан. Нурғазы Баки Ешмамбетов атындағы орта мектебінің 7-ші классының оқушысы Қалбаров Ақтілек. Орос Құлдың ойында Кеңеш айылдық Маданият Үйінің директоры Мамасеитов Канат. Саламатсыздарбы, урматтуу Карауыл жергесинин тургундары. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу айымдар жана мырзалар. 2018 жыл Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү жылына карата таң чийгени Карагулжа таланттары аттуу маданият кызматкерлеринин отчеттук концертине кош келиңиздер. Урматтуу ыр күйөрмандары, көп жылдардан бери дымып калган айыл маданиятын жандандыруу жана өнүктүрүү, айыл халкынын бош убактысын мазмундуу, пайдалуу өткөрүү үчүн жергиликтүү айыл таланттарынын өнөрүн элге таанытуу биздин башкы максатыбыз. Мурат Абдрахманов, Мезгил чаңырыгы, Карагулжа райондук Рыспат Кадыров атындагы балдар музыкалык мектебинин оркестринин аткаруусунда оркестрдин көркөм жетекчиси Кыргыз Республикасынын эл артисти Сайдрахман Матиев.
Аска тоого азыр түзүң таянып, көркү сулуу Каракулча мекенин калган өңдүү бактыга бир жаралы. Ибраим Эсенбаев, Каракулча Хордун аткаруусунда. Пашагүл Бердибекова, Кулун ата ийик көлүм, сөзү Эркамил Турганбаевга таандык 60тан ашык угундурдун автору, көп кырдуу талант, маданияттын мыкты кызматкери, автордун аткаруусунда. Oh
Ушул эле аткаруусуна жазылган аткаруучу Обону мега таандык аткаруучу өзүм. Мукан Рыскылбеков, Кызбырак, алтын үндүү кызыбыз Нуридакан Ахматованы кабыл алыңыздар.
Саватар Исаков, өтініш. Райондық маданият үйінің қызметкері Нурлан Аздықұловтың атқарысында. Бал тилейет жүрөктү елжиреткен, мээрим төгүп бал өстүргөн Аязатты бул жашоонун сулуулугу сиздер менен. Кундуз Таштаналиева, балама, сахнада таланттуу кызыбыз Айнура Шипыева. Balası
маданияттын мыкты кызматкери Акылбек Касымбековдун аткаруусунда Yaydın gülür bana, yanaşar suluklara. Kızdan gara bizge yılmaysa, İlap çiğrek oldu gitara. Bozduk çiğrek oldu gitara. Çiğrek oldu gitaray, buldu çiğrek oldu gitaray. Dişişken uşuklara, aşırıken gitara. Sulu hızlı süzün oldu, cazbay oynak oldu gitara. Cazbay oynak oldu gitaray, talbay oynak oldu gitaray. Ayrı tünde yürüp yıllarda, giyişeri zapaklara. Kızlar karap bizge muşuysa, İlap çiğrek oldu gitara. Bozduk çiğrek oldu gitara. İlap çiğrek oldu gitara. Bozduk çiğrek oldu gitara. Dişi suluklara. Komуздун мукамдолуш кайрыктары, мендеги терең ойдун тамырлары, элиттин атак-даңкын сүрөп алга, чертилсин комуз бүүсү дагы. Мураталы Күрөңкеев, Кер Толго, Балдар музыкалык мектебинин комузчулар ансамблинин аткаруусунда.
Акбаралы Тасмаев, Толорго, сөзү Мамет Жума Каракозуевдики, маданияттын мыкты кызматкери, Карагулжанын ардактуу атуулу, обончу жана аткаруучу Акбаралы Тасмаев сахнада. Ben mikrofoncu olurdu almışım da. Ben istedi var mı? Veya bu çok olmuş da ben de. Salamatlar mı? Varınızdan gelecek olan canlıcılığımızlar bilen. Lan hazır. Ministerge canı çağırma hakkı bireyim. Bakınlar aytkanda siyasi kurgaylı. Bu çağırmanın sözüdagi, oğunudagi Karagulja rayonluk madaniyat bölüm başçısı Turganbay Ülken Rozovичқа taandık. Akaz bir kelimet suyu jönde çağırma жазган eкен, şu çağırmasını bana çağırıp şu çağırmanızı bir hareket kılıp göreyim dep aldım. Sözün жатпай bir açık aytış керек. Karagulgayım. Anda mesela kavgal koyumuzdan açığın aytçı kim деген çıkarma. Orçak koldatlarımızda.
teң sızar. Men sağa gelip tarladım, arzumdu aytıp sağındım. Yüreğim susun tatçuday, argıyına geri sağındım. Yüreğim susun tatçuday, argıyına Gültüyle geri sarılan. Kültürü bir besindeki kumardı caçimendeki. Vakti olur ömür sürüyor, hakkır başa uçugindegen. Vakti olur ömür sürüyor, tardırmaz sarılan, tardırmaz sarılan, açığında açı senelim. Açığında açı kimlerim. Burada sabah bunlar mı? Şurada mı? Ha, bak. Ысырадин Аманбаев Айдадек бийчилер тобунун аткаруусунда.
Рахаттың бешігі, ыр дүйнөсі ырыскындың кесімі, аралында пұрышып жүрген сүйт, ырды сүйген адамдардың сезімі, оғыну елдікі сөзіп қалыға қиырдікі, көрініп қойсон болғойғы, Нұрыйдахан Ахматованы атқарысында. Başagül Berdibekova, apalar, sözü Erkamet Turganabayev'den автордың атқарусында қабыл алыңыздар. Çok rahmat.
айтқым келет. Жүрөгүм уккан сайын кайыр эзилет. Сезимден ушунчалык орун алган зор талант сага окшогон качан келет. Ырысбай Абдыкадыров эсиңдеби? Маданияттын мыкты кызматкери Акылбек Касымбековдун жана Дамирбек Исраиловдун аткаруусунда. Жұмабөдүн Шералиев, Бульдыжан, чыгармачыл топтун аткаруусунда. Oh,
Мақсат Улуев теңім бар. Жаш талант Жаниев ұлы тұрардың атқарысында қабыл алыңыздар. Қарашты қарекдешілік, көдіңді жүрек жарылды, өткендей қырчын бешіге. Есімға қандай керім бар, теңіріма қошқоны теңім бар, қабыстан қалдық кесігіп, кетамыр қандай дегім бар, хавалап сәлем ұчағайым, торғайдай ұям ұзағайым, hem selamlarım baharı. Sokulluy bolup kağıldı, çağırgan gibi çağırdı, sozulup barı hüzüngün, soluğu gündü çağırdı. Esine kanday kerim var, tegirim ağaç konu tegim var, kapıstan kaldık kesigip, etanır kanday degim var, havalar seren uçadayım, torgayday uyan uzadayım, hem seninle degim baharı. Таштабай тапқан тақамды, көп қылбайым қоңыл сақамды, тағдырым ташқа қалса да, таштабай бала чақамды. Есімға қандай керім бар, теңірім ағаш қоны тегім бар, қапыстан қалдық кесігіп, тағдыр қандай дегім бар, хавалар сәрін ұчағайым, торғайдай ұям ұзағайым, hem seninle degim baharı. Есімға қандай керім бар, теңірім ағаш қоны тегім бар. Рысбай Абдыкадыров, қымбатын, Лайтала айылдық маданият үйінің көркем жетекшісі Тоқтовердиев Тойғымбайдың атқарусында. Canım alakoğum çılgasın, alakın şaytır boyun ordum ırdaşın. Geri capcaşın minörüm geri sardım, yazdan iyi gibi koydum kıvvatım. Yazdan iyi gibi koydum bana. Şarkı güldür cazanlama kızma aşkım. Yay çıkarıp tabiatın sınavına. Geri capcaşın minörüm geri sardım, yaydan iyi gibi koydum kırmızı. Yaydan iyi gibi koydum kırmızı.
sıkıştı cayırlar. Gerçi kış günleri bak. Gerçi kış günleri bak. Kerem'in hasretli sıkıştı cayırlar. Gerçi kış günleri bak. Gerçi suyur olsun baktım. Sıradin Amanbayev, Jolgalı Akburanın boyundan Madaniyattın mıқты kızmatkeri Jorokul Mırзахматовтың атқарусында. Tarih talıp gözün dalbay yollan, karanın amın canını torlan. Gönlüme gitken benim çok sağlık, çabukkanla Kur'an'ın yolundan. Gitti boynum oyundan, ay çirkin kaçan savaş oldular. Yüzünde hüddeden içindeyim, çoluktan da Kur'an'ın boynuna. Kur'an'ın boynuna. Ağız gözüm dürdüktür o boyuna. Ay çirkin bulunca fakat ollar. Haydi gelsin perilerin canım, canım bir ah Kur'an'ın boynuna. Kur'an'ın boynuna. Kur'an'ın boynuna. Ақпаралы Тасмаев, Қарағылжан, сөзі Иркамил Тұрғанбаевтікі қордың атқарусында. Kur'an'ın
Жаңы жыл ар бирибизге ачык көңүл, жайдары жүз, көтөрүлгү маанай, бекем ден соолук, кажыбат кайрат, жана жаңы ийгиликтерди алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен жаңы жыл жакшы ийгиликтерди алып келсин, элибизге оомат берсин, ынтымакчылыкты берсин, байгерчиликти берсин. Бүгүнкү концертибиздин алып баруучусу жана башкы режиссеру Москвада өткөн жаштардын жана студенттердин бүткүл дүйнөлүк 12-чи фестивалинин дипломанткасы, эл чыгармачылыгынын бүткүл союздук 2-чи жана 3-чү фестивалинин лауреаты, маданияттын мыкты кызматкеринин төш белгисинин ээси Алымбекова Чолпон Самиевна. Урматтуу бүгүнкү концерттин кадырлуу коноктору, келип келе жаткан жаңы жылыбыз менен куттуктоо үчүн сөздү Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Тутуев Камболот Мусаевга сөз кезеги берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү концерттин катышуучулары, обологон оомду созуп, биздин жүрөгүбүздү эргитип, көңүлүбүздү сергитип, орошон ойлорго, таттуу кыялдарга батырып, баягыдан бери жакшы музыкалар жаңырды. Ушул аймактарды өнүктүрүү жылына карата арналган райондук маданият үйү тарабынан уюштурулган концертке күбө болдук. Мен учурдан пайдаланып, Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан бүгүнкү концертти уюштуруп койгон жалпы катышуучуларга, Иркамил Орозовичка терең ыраазычылык билгиземин. Өзүңүздөргө
белгилүү болгондой казактын улуу акын жазуучусу Мухтар Шаханов өзүнүн бир чыгармасында жазат. Казакстандын учу кыйына көз жеткис болгон талаларынын биринде кычыраган кыштын 50 градус суугунда жап-жашыл болуп бир өсүмдүк өсүп турат дейт. Мунун аты жантак дейт. Ошол эле өсүмдүк жайдын мээ кайнаткан ысыгында 50 градус ысыгында жап-жашыл болуп өсүп турат. Мунун аты жантак дейт. Жантактын жаратылыштын мезгилдерине баш ийбей жап-жашыл болуп өсүп турганын себеби анын тамыры тереңге кеткен дейт да. Мен дагы мына маданият тармагын ошол Мухтар Шаханов айткан жантак тарагында элестетемин. Анткени өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө маданият кызматкерлеринин маянасы, айлык акысы аз болгонуна карабай, ушул жерде иштеп, бизден кандай жакшылыгыбыз болбосун, кандай тоюбуз болбосун, райондогу кандай иш-чара болбосун, ушул маданият кызматкерлерисиз саптакыр өтпөйт, и ошол иш-чараны маданият кызматкерлерисиз элестетүү мүмкүн эмес. Андыктан мен ушул жалпы эле маданият кызматкерлерине өтө дагы бир жолу ушул сиздердин атыңыздардан терең ыраазычылык билгиземин. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт, жакшылыктарды каалаймын. Бүгүнкү коюлган концертке мен 5 деген өзүмдүн баамды берет элем. Анткени биз деле көптөгөн концерттерге катышып жүрөбүз. Бул концерт мындай жогорку деңгээлде өттү десем мен жаңылышкан болбоймун. Эми мына өтүп бараткан 2018 жыл биз үчүн, биздин районубуз үчүн ийгиликтүү жылдардан болду. Мен учурдан пайдаланып сиздерди кирип келе жаткан 2019 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ушул жаңы жылда бардык жамандыктар алаканга салган кардай ээрип кетсин. Бардык жакшылыктарды Алла Таалам ар бириңиздерге жааган кардай кылып бере берсин. Ийгилик босогон аттап ар бир үйгө өз эле кирбестен артынан ден соолукту, бакытты, байлыкты ала кирген болсун. Ушул айламаман жылдан эсен бололу, боорубуз бүтүн, башыбыз аман болсун. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен чоң рахмат. Жаңырып келе жаткан 2019 жаңы жылыбыз токчулуктун, молчулуктун, бакыт таалайдын, ырыс кешиктин бактылуу жылдарына болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Майрамыңыздар менен эртеңки жаңы жылыңыздар куттуу болсун.